Pēc ārsienu izbūves no Ytong blokiem ir pienācis laiks pārsegumiem. Investoriem bija nepieciešams nolemt, vai izvēlēt tradicionālos griestus, piemēram, biezi ribainus griestus, vai izvēlēt Ytong sistēmas griestus. Dzisiaj układamy strop. Zaczęliśmy o 9 rano. Jest godzina 1, myślę, że jeszcze godzinkę strop będzie ułożony. Gorčovski ģimene nolēma izmantot Ytong pārnesumu paneļus. Šādiem pārsegumiem ir daudz priekšrocību. Visbiežāk tiek minēts uzstādīšanas ātrums, iekraušanas iespēja uzreiz pēc uzstādīšanas, darba kvalitāte un precizitāte, kā arī to termiskie parametri. Na pewno strop poleciłbym, tak? Bo strop jest super wykonany, jest czyściutki z spodu, super sprawa, jest czysto, przede wszystkim jest czysto na budowie, tak? Jest drożej, ale przelicząc wszystko, to jest cenowo niedużo więcej jak przy zwykłym stropie lanym czy teriwy. Bo stemple, praca, to jest czas, ja nie widzę, żeby był tańszy, tak? Uważam, że strop systemowy jest jedynym rozwiązaniem. Przede wszystkim jest strop ciepły, jest równy. Bardzo mi się podoba ten strop od wewnątrz, bo mam wizję, jak go wykończyć, delikatnie poszpachlować, wyczyścić, nawet bym go zostawił na dzisiejszy dzień tak, jak jest, nie? Šajā video mēs varam redzēt, cik viegla ir Ytong pārnesumu uzstādīšana. Celtnis sniedz numurētus paneļus saskaņā ar montāžas plānu. Panelis tiek novietots uz sienas, uz kuras ir uzklāta Ytong plānslāņa java. Ar speciālu instrumentu panelis tiek pievilkts pie iepriekš sakārtotajiem paneļiem. Pēc visa pārseguma ieklāšanas stiegrojam paneļu savienojumus. Pomiędzy płyty wkładamy pręt, zalewamy betonem i gotowe. Šāds stiegrojums nodrošina lielāku pārnesuma stingrību. Mēs varam redzēt, kā Adams Lazovskis palīdz sev ar vienkāršu instrumentu, kas atvieglo stieņa pacelšanu. Viņš ir pārliecināts, ka betons atrodas arī zem stieņa, kas saskaroties ar gāzbetonu nerūsēs. Pēc ieklāšanas Ytong pārsegumam ir vienmērīga virsma, kas atvieglo un pātrina apdares darbus. Tas nozīmē arī plānākos apmetuma pārklājumus.